ni o Robert Ribbe ke chek man madong tieni and any kong kau ter gamle ni yeah interrupting, but Doctor, yeah. I think we had an issue for being live. So can we go back a bit? Professor Caesar, where are we? We are now live. Okay. Yeah, okay, that's good. Caesar, can you come and yes, okay, before you before I won't do you what ni achel ba gine o nyene la kiramo kombele but the baro one for I won't do you is a technical error in Facebook mono betia ye before I won't do you ma oti issue matini for what don live chawani ki wobi jolo Rwodi wa la dit Rwodi appear binyuro joma gen ticket gi kunyu kidong Caesar chae bitelawa Matini. Thank you so much. Yes. Road pera ko inyu to wanga ga mati ini. Hello. Tiga winya. Yeah, oti winya. Yeah. Amera anyuti Rwodi matie kanyi wati wan Rwodi a beach. Me achiel ene an machalo ruaratiak an nya apire Richard Santo Matthew ruaratiake. Dok me ario anati won kom pitutunu ma komiti gukerani atel. Kidong me ario tie Ruod John Lugai Obira me Labon Amida Mati Kidgum District. Me adere tie Ruod Justin Benye Uchire me Pagare Mayan Benetie Kedwa me angwene tie Ruod Lugai me ario me Pajule. Kidong me gikine mati number beach. Machale pet anda obedo bo ene Ruod Rorubina Johnson me pabo ma entie kedwa bene kany then putin tiane me achiel me bini gire ke chaka me tara paluo ana poya nyuru gidong weng apoy mater Before to 12 road. Obi mi okare bo Dr. Caesar chae. Me penyo but kirani ankere ni tini Rwodi gobi mi ne walok kom kid magin gineno anyim pakara kira no wano lo kere ichabir mo karani consultation tia mede anyim dogin gi miro consultation gi bo dar mo chule mati kamoge ken pitini gin gi gon gu duo kan katete wa kita gin gineno anyim pakara kere Dr. Caesar chae for the Caesar daga apoy un panelist ki yoma tika winywa a jolo Rwodi ma bienu tin ka lok bodu don a chako lok tin ni wan tar ba luo kare ka Neno tema ki kwero dino watama ni mier wa make wa lorie chitin ni Neno International Day for the Remembrance of Slave Trade and its Abolition donc in Neno ni mier wa po dana mogul wenyikum timaranya ni great or small dakin guneno ni timaranya ki enslaved and ugir ya ki dana mogul wenyi
ikin timi no ni miro po jirani mo magi aki bunyoro magulwenye materi karma chule tika lwenye ikum slave raiders achule lwenye ikum slave raiders mwa pira ngwen ko ni chake kin mwa pira mwa 1820s you know mwa po no da na o madong sa Samuel Beck donye ya chule kadong yam ko chule ma sa Samuel Beck donye chule no kadong down tika puru nyim mon non kum geleng no dong kiriam dong mero dong ilwenye no ni ruot chamu me payer kenero ye chilong kar ma gen do timara ni gunero ruot chamu no dong gitamani dong gitaya chule ko ento patera ita okati kilwenye matek ni kilwenye kumero chilong komir moy mi pon mir kichwal but His Highness Israel Highness Colin Muta tiro me tiro ni ano chwal foj but ni termo lwenye matek ma patero kelo well actually o karo ki timara ni ni timona lok ma wi ti ma mirana waje donc lok me ario man ana no birni madon no good gamo Doctor, yeah tima kija komba. yeah We kong gini pengi nga gino bedla chin. We kong duro titiwa neno ma megi pia nyim kit consultation man megi ti ye kumbedin. atam dong inde luong dong Rwodi dong weko gumete Adir ro apire. Kai romo titiwa topic matini tie ni Rwodi gudu chin. Katiro kit neno gi pikara pia me nyim kira ki kere chiam iching sabir makar. Si amete wi ruora pia got titiwa nyo wun mau titini ipano kenyu chara Rwodi. O titiwa kong kita wun ngere kera nyim pakara. Ikita wun ti kere ka consulting dan. Afo erotra. Pen ko ni bin la chen. O ruora pia. Rwodi tie ya woti winyo away voice wanu pe winye Dwana ipe ayer pe ben ka no chandong yeah woti ne chal ento dwanu pe winye ya dwan pe tie winye Can you hear me? woti winye no Okay. Yes. Ana po 12 one octane what you bought to a cheng chabiet mo karne bo pedo ke yua hotam ma o kamana ma wajini wa mi rocket bot tam ma wa mi rotere we kun ka twere watoro hunun kero ka chelo we ku o kama wa mero umoke nan ku berni constitution yer ki cho constitution ene gina dor ka ke chokta mo ka batie ke kwaro i doj mo kar ni da ku ber la constitution ko be dong mana ye ni constitution cho rudo ye ni ke cho be ko konwa ikin me doro ke kwar kan mani be ko kon kin me ne ke ta wan rodi wat wati ke kin mo ka ken wa be ko konwa kin me ne no ke to go ke kin pakaka ene kumberi wati ke kanyi yuti peti ngari mo ke ken matika kwero ne constitution pe cho gino ri wan kumberi weng en lo ka chele ne si wan no makaro anyim tije mo ken no wati ma
Wakero a constitutional committee giberu piny drawing an action plan kita gibetiyo kede gichimo Jamie ang'wen machiel penyo tam parudi ki executive parudi kachiel achiel weko kony ng'eyo gino miyo donje constitution kama koko giyubera kar iye tam ariyo consultation ki public actually magina ye luak mamegwa ma gina watika timo endi pikonyo geno miero kinyo tuan ge bene ikita wan rudi watiyo kere actually mo ge ken ke kaka chwili mo en tigi twero dok tigi kero me miyo tame ikita watika reaching out kere bot down or wange meno machel gamotam Mario tami eno miyo kicho within a framework odoncharo content the constitution so that is drafting the constitution manong outline it you framework atie man ginadong commission ma wakerne nyo committee ma wakerne tikatimone kake drafting kikero dohe wekong Rwodi unen ka eni reflecting tam nyo mirima megi ki donyo petoroche meloboni we constitution ma megwa ki constitution melobo to yoke. This is a technical issue and a legal issue man ma draft bekelo kamaleng so Rwodi ki kony pa consultants ki beneno ni man potime Tama der, tigma der, enene kimo constitution enoni. Man Rwodi gene obe moho. No kimini ke kare, kinero matud, kinero line by line, gene ke choyo. Ban mubera time no weng kicholo buone o wet po time kare manyim. Kao time wangeo kit me konyo ne. Tigma ngwen. And don't what kaki moko constitution enoni tijma chiel ma constitution of your chim ti eneme chimo won kompa Rwodi makumberi kiloni la Rwodi mar babere din ba para pich medeme para rio mana ye work plan matie activities madon angwen enoni ene wamito te wakanwo mero oye donc activities angwen eni weko time mere resources ma kita unungeyo ni kero parwodi twal tare man ene ka watiga mere kon ibot un platform mune kijoma Neno kijoma ye tamwa wekwa boro ka chelo wamero ti ka chelo dok unu konywa wekwa non resources metio tija ngwen marie ke kamalengen weko kony Rwodi o kony institution meke kwaro do kony Acholi society dok man pe wachoyo ni pitir nyodire wachoyo kita constitution meke chokere peni la bednaka ento pe kong nung kila hatata weko ti chalo constitution meken maloyo gen madoro kika choke moge ken ene kama wati ye kumberi en wageno ne uwinyu ginu we watimo gina watim ene ne wameru kena laga we banu bera timme wareyo bade ko tanu mendo Neno wareyo bal manong to dokye kumberi wa o kada chencha professor Mone o guiding kere wan ni watim gid maribu Acholi ko wa medeke kilok mo ken mado karangay medo karke mege kumberi wati ANYIM enene wabirte chek makonyo dor ka choke megwa wabirte chek man konyo wa kelo wat ikin wan ke ken Rwodi dama keta brati meno bet pexe konyo Rwodi ka chiel me gwogo
jemi pakaka resources pakaka ene kama watiye kumbere so megamo log pa moderator mana wiye anyim mo mer chere kom agi ko kakany Ofoya to road me titiwa man no wan kubo lok ma ber ka lok pe kar bala laj kito ke wajan ta lok mu kene madong ti ke kwar chore ni wan we botu gina ko kero waka chel ene lok me choyo check money en mano guiding kera miro jama wor keden ma tamoni spirit eno ni ene we otar pa lu o jolo kwaj ma megu me bino online maka unu chwalo peny ego ma unu ti penyo gi dano ni obi tute me pogone bo dano we gin bene go nong kid yo mo me chwalo jemene botu chi ma put be a mio kar bot panelist me penyo peny ito no do chake woni ento ti life amir mere jema rio ken ma amir lok gina gi lungu ni unity nyo ribeni ba pe gi loka gi dog icha makene unity ma ti ni no gwenye lok ma te tek ben ro bel ti ye wek gi yup gango bel no be eno ka wan wajo wati ko unity mo ni kongi ribe ngaro mo ma pe miro ribe ni tanke di kali un mi achiel ka ngaro chielo tang we o wan po ribe dano mi achiel ti o miro ribe dan du miro ribe ngat mo ma pe miro ribe ni kuni ena chiel ka o put pe wa ribe pien dano rio mo ni pe gine so ana miro kero lok me unity ni in perspective i background me tich ma mega kita tiyo kere i gine ni ka wan lok me unity miro bed unity mano wan wachi wati timo gimo me konyo kaka an kara da gi dako na ot an kara da gi kumbuki dano na kawa kara wo kuja pedo ko le wachi da wati wa mede gi da wa moni inu yo ikin gang moni kara ka dano tiya go wigi lero kaka tunyo donyi gang fudo ko mede gi go lero wiu kong utio tunya moni enu ni so aramiti yuben mawuti ye ne Rwodi onen lok me unity in perspective yerga wacho ko ni wango siza ti united wango siza chunyi yom kadon ana dag ni unity be atu kwere lokuni yo o mio veto power bot joma pe mier ni achiro wora nyim obe mede kumeno ka chao kero ni unity obet kit enu unity pire tek en mier kongi nen gimo ma karika pa uniting gino mo ti ya chiro mo mier gi yubi ena e gino ga ana wacha kati kere ende kibene ka lok en ma wana mi ki cho constitution me gine ni the core cell me ko pa chuli kagaya kari politicians en ma wana yer wa tir parliament ke kagamone ni kagamone e ponyo kari engineer mone ma gine no kagayo ponyo la puny mon mo ti puny ka mon no so kaka is the core cell me ko pa churi gino we wano ti wachi miero lok me cho ko jam mo ken en ma unu ti lok e chalo Rwodi ngom pe menu en wano we botu ma en ka bi nonge me lok le Rwodi be lok be ti boro wachi we jam mo ken botu en lok en me cho gino we wano niang ma ti kita wano gino yonge kere ilok me pega mo ti kere ni kumbiri ni kiro wono ti nyene kere ni balaro ti ngom ko mo yong ti i komwa lok me so we go bere charo gimo pe mo wan romo timone gimo ti mo wan romo timone kidok bene I mean forwa dok bod juma chon chani ruora wiki ruoro liagi joni en kiro ana neno chal gini yangi bero kitanda gwele kitana mo but go tell kaka so look me your constitution and it's not about look me get or parudi you ko ruin mi bed mabeko bed mabe parudi bino no don kongi timo teach money ma miteni donc gino wero wati chwa ni cho constitution and ni piete beni mi cho we cooperate with you for total me leading actually iyo market any atamani inge eni ni mi don kom tiji komeni Jamario,
unity in perspective gidong local me benefit per Rwodi ginga gine kongdong o chike kongdong gi choyo gimone in matini gingo mo wan ro protecting kere ngo gine jem pa chuli ana fo to twa Dr. Caesar Chai in leading kongdong the panelists pen mo mana nok chi wa cherbo mego gi tino Rwodi rio Apoy mada chairman pen mana pen ko dong adudu ma professor bena uber kapenya and professor tin de petwer be kan yanto ikum logada en mitini lok ki chikma be kero miru biti ti jemi ma chuli ti ga yele kede jemi tala kumbirni kalchawa u balle tutwal lok me ngom lok me balalo lok me ponye lok me yotkom ti lok me kuch ya ki dong lok me don lebu anda mir mara med mega ekeni kauno romoketo machalo mission nu bene big wako ki me medo niang kom culture ki tradition ba ki dong me bedo ni wana chule biro ngi kama wachuye i lo bune pen ada ni wan pe wana chule ken watidong i wilobu dore ni so lo ma tek ma dani cham tie marat to ale ko ma chule ki dong mir ki nen ge karro ki lo me yup wek ki lwenye kom chan ki dong kai utiga tiji mir ne uti ni gina ngoma piere tek to twal bodano gina ngoma mirri padano tie an kita wan sar pa luo kare wa winyu log ma a no warga ma a ke bol la tina chuli la tin ma putide ko choy ma chal warga don warga po warom ko no wen ento wa kati kitam man la tin ne gina ngoma piere tek to twal ma wieti gina enen ma pier be tek to ali lok me war la chwe dok ni a chul mi ben ma wangi tuolo nyo sober mind dok gin spiritually minded ki dok lok mario man latini kar kede ani lok me chu ma tek pa ot nyo family values pier be tek ma da dok kinen kita nino cha bene rot o chere benyo kate kede ni mir kinen bene ni dok kin metir ot mir kinen bene family values pier tek total kidong latino karani lok me kwan dok pier tek total wangi bene ni yang chon lutela medini ki district chuli gu rep ka chiel me keto foundation me fonye ya chuli jo me kanija go yubo school yo me district bu chan lo fonye school uti mo be ma da lutino awa ki kanget wa weng Sudan madi lao ki alu me bil ka kwani actually chidong waromati me ribe me medegin lok me ngom dong ba professor do wajo ni ngom pira te katwal chidong mo mir wanen ne kape wang wa tulo chikoni balalo be mai ngom wao lok me employment kidok lok me economic development lok me chienne mir wang wa be tulo pen yang ke wajini ngo in mir meni I work legacy nyo I work legacy kilotin ni kadong pe wo ya bo yo meti ki chen mo mo work kilotin kilotin dong you be tall kan lok me war mon tik kiel ke mon kidong lok me do ni kom jem of community ni lok me climate change come berubino it's not a joke anymore tiero donc you don't mede ni kombini ni kitiga tong yat kitiga when you yat machalo ya mamiro te nen kichak pe ndo ki gore
kedong professor lo mi security tutwale wanen mi security company mi tutwale ya gago kedgom ke la mo kidore joma pa kombedi giti internal displays mono jema perta ke lo per ma miro what ye any reconciliation forgiveness mono jema ma actually religious and peace initiative give me ramada ma miro ke kal kwa actually uri beye document facilitating reconciliation, restorative justice, kilo men matter food. Ma gikene ma ti chwinya do twale lok me yom kom ten akere benni la nyoli megana ma kilone Kofi Annan ma no NT Secretary General me UN and no Nobel Peace Prize and Kachel ke the United Nations Organization no NT katelone eno kati kitam Millennium Development Goal. Donc comme karni WHO as position Sustainable Development Goal maulu ko na Millennium Development Goal mi mirobe lutera mirgu nen gati ga chek ne no ni well transforming ko ikin goals ne goals a para beer ma chelle any goal me lwenye kum chan donc jemile enone ene amiro ni ubed values maki nen amiro bedi chek ne no malo tela tiu kede si donc kong ana a wel kan mi kara bene ke jomo kenne me gamane nyo roli me gamalo kene ya fue total miro gine mego ki itil ne rio ne kong dong gulo ri be ko chet bo Christine do fue Kakare dele diak mere kia lo lo po e un tutual po e dano duju po e luti amnar guri o wen guna di mo birni abiti o ber ka gunyu lo kuma lo ma bejo lo ma gunu lo ni mi be lo ma ke kerti choj mo bi choj chi o ker chi maribu dano ker chi ma gwa ko kaka chuli o ker chi ma unu ngeya tini chik ma wang bi kerna ni chik ma pa bi kela poha ikina chuli ina pien jim mau ti me kar ngeti we dong po wadok yi ki ngewa ber jim mele wi tutwal wa yang put po ti me ya chuli chikira un ruori ukat ni mi ro ket chiek ma dar wen kaka ma pul ma papat ber guluo woni jon ko ber kitigi chieki ma in pe donye bodgi to pe bi to ko kedi pe o ket chiek me miri me chene kito la tina mo nano wa ke ni un mi a chele ro be ri don ko ber wari pe en to ka dara ri a de bu po ke do ku cher go be do pin no kerte ri pe ni o kerte chiek ma un cho ni an ma chalo mi wane ke chue twin to twal ni ka do mo chiek lo tine u cho gina wan wen wa bi berie ka woro ke wu ma dit ke yum twin ni lo tine ko be ma ke yer gi dog godi ni gitika tik ma be u cho gina ka chuli mi ro a chuli yang gina ware lobo ko be da chuli do bur ngam enni tuuli kujuni yana do chuli pien ngat ro ke ro ma tu ko kede donyu tuuri le ba chuli ka kartier donyu tuuri le ba biru balu tiero chuli yang pe tuko kede chuli ka mo mate wa mo ma ku donyu le ba chuli no gluara chuli pien in ka in ni ka chokati la dir mo ma biru ni kong do kel kom ke la dir no pak la dir man wor ki komme toke o chi ber ki komme o chi ber chi mo wa dir ka no nga dan wen lu diru ruori ni wen gi bir ki kom gi pa o leg wo a chuli yang war got ki kita gin ko kar kere
ruột pe kok pe lego ni war ko achuli war Rwodi kita gin nge war ke Rwodi ke lu dir gi ke lu ti achuli gi nge war lu nyoru gi ke lu dir magangi ki kaka ma megi ko mbir war en ni peka da lego wonu ti en wun Rwodi ni o wen o chiak duok war I Acholi o punyu tin yo tuchu kari mo kwano kari mo timo ngane ka o dugu kaka wa bolboro ni kor mo jong an yang ai wini aner ke wa kor mo jong mati officer kulu mati ochi nyuti I parliament rugu shoot ki parliament te o dogang li tap yo lo nyu chak wor lo nywan we ko che pien o e gang kaka ku ja pege wor ke gimo ke wor no mero chik ma wara I kaka moni chi acholo kerchi kuma yang mu tikere wun Rwodi en o duok chi kuni achiel te kwar pa chuli o duok ni achiel kita wan tar pa luo tiga timne guma be ni komberi tar pa luo tie romo kelo duonu ma wilo wen winyu ka no ni gin madiu watiklu tini botu kunu chwal lok bodgi chwal lok tar pa luo chi wan jo ni wan yang chi ka chuli mo wona ndaka waram konyu waram mi yotam kita komberi wo tiga timne ni la wo ma ching nya de mu kar no ko mo mi be ti do no wa ti gi mo ni kamana o di wa kong ben wa do ni mo be mo no wa tam ni gina ko mar mi ko wa ken kar di chu wa bet wan ketu wa logo ka chiel wa ripe wuno wa nyut gen wa mare wuno wa ware wuni ken wa pe o bet ka poka ken kari in ruot tutu kala tin kala dit dong ruot ka kerni ruot dong ruot mi be gina wara em ruot be mi wo ka ne luake ti ke gi yo mo pore o ke chip ma pengat mo nyar ka chuli ma pela tin mo tukki ka chuli chi obe foyo ko wa gi ka kan kamu kan tie chi ko nda ko mede ara foyo wun tutwal win ko wa bene wan bene wa winyo wa wonu tim foyo tutwal Lady Grace. Apoyo. An loka madong tutwal pe but mero dok bor ruot bini ruot Justin bini ne loka constitution ma wunu kelo ne ngeno wunu tiki budget man mo mero but gin ma pier tek bor luak ene ye me neno ne budget ki breaking down pagi kelo total onene ki breaking down cubit phase 1 watamane watimo command phase 2 watamane watimo ti wego dano niang endo ka obedo kita chincha bene kwa wechini ka ne obedo ni just wel keken but mier breaking down wa betimo eno betimo gina command tiene ene chilling pier bitu betimo gina command we dano niang pian dano mier accountability ki transparency gina pier tek bodwa ene gina mier nene ka bicher bodano ka penyo kon uti ki utim kuma ene lok pian po lok don ke lok apoyo Pascal. Ana mor won weng amor Rwodi magu bina mor panelist get down weng magiti ganaro mega ti machala pen bor Rwodi magiti kanye won relation within in relationship ge gena jo dog gena kelone nga e dog ot kama wonu ti Rwodi ye o gam e kaka chela mu ti Rwodi ye ka dano bino boto jolo gi ke jo lor do gola ke dano gine no mero ne gine no be kelu pero en ku beru ma be ke dano be beru ke du ma be ento ku lor do gola ke dano jo be beru problem jo nan ken me yugo ke gene ke beru ke dano gi konyo dano ko konyo lo ten ma te teno enni no mero wono wego gi beri ke no luo dano a wene gangu me fonyo gi ken me ko gi ken me gene te kwar ma yang ke timo gi gang o miero ne ni jemi en ni wa dwa ho gene e ti
ja nano ni tiju wi bedo maber abe giko kaka en ni because abedo peke je mo kana mag bedo log nani apoe ba Yeah. Christine. Apoe tutual dan Caesar ni mi na kar eni ki chairman Dr. Caesar. Apoe tutual da apoe na da gani kumwen ki mayot. Apoe bana the panelist. Atawni won wen kratika nen woni won wen ti makumuyot. Wa won wen Rwodi moti gang. Wa chwal war ma dir botu. Wan an kachala an party ki care me lok ki tu party ki tuer me kadi me nungi nga lungi ni bini lok kera nyunga. Ento ka lok garatie warom winyunga ma won wajo ti mantino ti ka lok eni an gara fo me winyu lok won. Ti an party ki tamma bi medikum lok woni abi wajo mere ni jim ma won kelo kamaleng ani jim mala ching cha wan lok ching de mukate kada ko ti o tare ching cha biet mukate. Tiene no me kito no bien en ma waje me ruat I think Rod Santa appear me atiaka yonentalo kwano the points la we really at the moment o kwano points angwen ma ben atawni points only points ma bejo parts angwen ma mi constitution kikdom gina dum ma nero chalo kichian gine ni je ma bejo ma kromo tikere kam kene tie ki made wie kamu don ki made wie kita ki wani gini putie under consultation mira kibitar for draft now Caesar bono made ikum consultation enoni nimero work log me unity in perspective obetie te ene kachalo won wori kita ku beru goro tika kachelo en unity don chaka ki kenyo. So in the constitution and marketing drafting part me unity we are mere betie chalo ma mege one kin me rip o kin down pian chekali cho ka pe kin down ripe petiu kidara tika metneni Dr. Caesar nyeko bana watiki Caesar rio kan wan kum wagum petware Dr. Caesar bana made ni values tie ma entika lo compare me lo me kwan palotino lok me gwakogang lok me furo cham lok me cage mati Uganda tutual ma Uganda tiki cage madong kubedi korma jong one mo korma jong beloy wa actually tiki cage kon actually tiki ngom ma green ma cham check kuri oi we do I oi chalo yugi dare chere for next time ka kuri bogini for nye biero nye ngwedo so the Caesar lo madum lo ki climate change ki reconciliation ka problem ti ki actually pelok dong da lo mi be lo ki gwenyu lo ki yeni wo bi gwenyu lo ento no bi gwenyu lo we ko non lo ma da pelok gwenyu lo te lo ni care gwenyu lo te lo ni kado o ni mo dang mi ko beting ga don go ber ma kaka chelo kita ya actually ma chan gi ber kene actually ma kum kan pole gi gwenyu lok ti kono yen dan wen dong ti ker gi ken gi actually ma chan yang I beru ki la wor ker ni no ki kum la wor ba actually ma ku be dong da mono men lok ma Caesar Dr. Caesar wale ni mier medi ikum gena ikum constitution mo ti katimi consultation atiki brief points ka en your job Dr. Caesar en ramachoy mege chalo botum chalo tam won anyway wunna ni Dr. Pierre Wachingo o wai mi o tam paloa ene ki bikero pen timi ado chat chalo nga ki medi come ay only that we are king ento ba mi chalo Rwodi ni kita Dr. Caesar wai alipayo uruni uloya why tuna yo madi dani pian teach ini da ke be mate kere pian yang no ki cha ti ugire ko yo en dong tuna yo ni be mate kere ni dan ti ka mate kere Rwodi ni ki ti ka mate kere go pian ki cho ti te lo kane en be na tuna yo en to ti da yo ma ka Dr. Caesar wale kere no man ko tin o pian donyo pian ko mi ne gen chincha ber ngi ji chincha ber chino kare porwate enta town NBB pian en ngi be dagwa en ngi kita jimi wel chakke kede
an en be pe dan matidi dan mat dong yamu koro ye kidong kubede ma wadi magi ni wan kum wagum wan weng marudi yan watiki megi kino kan megi rose ano ma yamu do koro ye an en be ngi chi actually madung tutwal en be nti wadi kubeni jimi ma ini won rodi otiti ne me choy pen cheke kin ma be tutwal ti ka dong germo ti nen talo polle en consultation ni mi non ki bor rodi mu kene en to bere mi non ki bor jomu teki ma dong pegi tiki interest ma nyim jo ma dong ki mi mere ka ne ko ram gen gi yue en to ki tani lutino gi butong ni jo ma do teki te odwel ngi raw mi tam ma be tutwal ti kita dong a lady grace lo bodo kan ku bedini lo kum budget ambere a ye ki tam enoni da kan ni obu dugu cha beta nyen mi ko teme ki teku draft enoni o ket will budget where en jomon magu yeni joy gini time yen ko ni krama yeni wa choy constitution an wononi wele dong tila mal nyo ali million mia che no enoni dong pe dong gimar what Roma team as loi achievable. No da mi non so si kam kan ti mi ka ko ki bi choy gino mani budget ruate ti mate lo ni wa Roma choy ne ka wa Roma choy ne ti dong war ni ti ki kar kenyo ki po ki na ni enemy team pan ma ti enemy team pan ma rio enemy team pan ma de ka dong loi dong ne ni okay wa ne accountability every each part ki wa ni a pan ma ti lo tum se ni ka do tiyo dong draft mi duma pa chiel ki ye Rwodi at constitution no mier do ka dong ki ye ni draft mi dong back bi choyo mier bot ki draft la wan chielo ti dong pa be wani ma political pa mi ta chawa an pa me do tama enta ni ango madan ti ka lokna ene ana rephrasing a fo to 12 Caesar a do ke tal thank you Wana fue total chao ne do chero. Gina pira tek kumbiri ina tema watia show ena ni consultation tia mede nyim. Ma jami gi ma wanti lo gini duju che consultation mano gen Rwodi gi geramu kero ne piny. Ikit me fundraising ada amiru medo kita Lady Grace wajini ni. Pi kar in mano ti up to di ke kene wheelchair na makame ni mere tiche rombero tek ento gina waro konyo ko kere ena ni me mio contacts pa organizations pa chulu magiti gang kuno kima kanybeni un mi rutute me yenyo team mo maramo contacting jo egini directly bien ka to wachi responsibility no bit patar pa luo pet pelare because one of the just a show kita me pongi one of the tar pa luo be be pin men no mo no wara mo konyo ne mere endo habitual bo Justin nying dan mo no leading organization mano gin uno romo chero bot gi directly ka kon mo no tie pe me chende ke ken eno metam kita uchalo ke documents egini wano fo total me no karu me bedo itar palu pol kar don ka logo igine i WhatsApp group don pol le don gwenye lok ken ma don daro ngiyo don ngo ge gwenye lok bedo en mo bedo ko man chalo wang o metero gine ni waje don kom dar mo ken ma konye pe yemiro en mano ge gwenye kere gine ni kalo ma gwenye na pere ye total kom dar do wacho but afo total me kwanyo karu me bino platform en me wang o mati online wero dano ma kari kapa jomo go winyo kumbiri gine ti Facebook ti YouTube ma joma pe gi cha me ne kumbiri ni ki ne la chin me kita tar pa lu tiyo kere Neno wana fo total me jaro karu ma ameti dong ami ka bot Rwodi ka lok mo tie magin gi mero lo ne dore we watu e yum matini ana fo total me geno tar pa lu me pogo lo wo bot le tina chule daga no ni joma gi ne tar pa lu gi ti kama popol
America, Canada, Australia, Middle East, Asia, gi Africa duju. So lokoni in merenya ikindano. But look me fundraising for an one habitually who contact for dan but mir unu look you in kachela chel momot. Ana for to 12 Rwodi no wamini ukar me to yub matini. But when ana mera po mi makara tin menyu agadok tam tin awinyo dokati maleng ne tie yo mo ma uno bi donyo kere me konyo wa me poko tam ki miyo ngech bot jomaromo konyo wa kama uti yene wati kama ding mumiru uti matek wati yuka chelo ware wa o kama mero o yene ada ana ye lo pa Lady Grace ki ka chelo ki lo pa Christine ene watim ticho matika timonani in phases ana wajini tie major activities tie angwen choyo draft me constitution no wachafti consultation me chokotam keyboard ready kilwak par ready minimum phase any wa mir de na kachelo ke drafting the constitution kado tum no what framework me check mo bi ker ne board ready ni dong the second phase and a kerogini board ready we debating we kinyam lok bati ye gero nyam lok alok still berutie kama gen pegi yenye nyo kama fair reflecting biri mata kutwa kije mugu mir ke kwanyo ko perwante ki mir pa rodi ki mir pa lwa meno face mario face ma dek donc mogone e donc kenyo obe game pien meno ba chero line by line kado tiyo ni donc chao kerne teach meno face ma ngwen ena yero la dit manyen la wirodi manyen so anapoyo dare anda meru lego season how do we proceed from here now we are not doing an opportunity a chel mo kere me chabet ma bino ni kong nong to all ketwa o de twinu in between anna below tama botri how we move from here we are going to mi du kar da me kelu bong nyo jomo kene platform ni and to know kama warmo dugo dia botla chen so in terms of programming kitung botu ana waka chingu ana be kubekeri actually kumbiri document but from a there actually pretty finished maromo guiding one to make up your minds on kitumiro channeling kede lok mabino botwa we kwa chera nyim actually just now a WhatsApp group mamegi WhatsApp page mamegi those documents mabena chocho kigina Lady Grace gini Christine Barawajane broken up our activities into action plans, actionable plans, with each activity budgeted for, timelines, and with achievable objectives. Man clear. And I think, and again, will provide accountability. We will be held to that genawacho opinion. You know, we cannot do look what we already bought wakan for a period. We cannot make me tam ke me forge begin perwate watini ke perwate be karmani ana foi. Anda dua pot nabi tuan di tam makimi nama papat nama bejo
ni rodok la gama chi ma ki pe ne wa ti kin wa ma chalo Rwodi ki lwa ma megwa ni wa eni kuma be bien wa ma chalo Rwodi wanu ti ki lwa megwa subjects ma megwa keta ju wa wa jone wanu ti ke gi ma chok ma wa ti kin wa ti ma be ma rio wa me kin ma chalo Rwodi pe bero char medo ko ki ken wa ti kin ma chalo wa Rwodi ki Rwodi lo wotwa ki kaka o de gola pa Rwodi ket ma chon gang parwot ki o ye ina chan ina pernyo iti da manini ki jolo in o to mi ma pi ci mote kwar ma be ma wan frutika tikere ne wat eno mi ro metin ma rio ma dok lokum la pen ma ki pen lok me breakdown me budget budget ma me kwa ket wan yubo ke yen ma mien wa Dr. Susan ber ka wa ne wa kero ko ki ko ken ki timone wa breaking ruin ko ke ro wi no mien wa binyo ber ka wa ne ma new activities money ko aywa gite me program enene ma gite ma dok lo kon budget gina mera waj ene te ki botwa lok me transparency and accountability wa very paramount kino mo ki no o mir ti tiche ba ma pier terbe pemeti kelim ne do ki kar budget donc ti wel money ti be ki ti ker kitone gina pier ter vol fu money moti gina pier ter jo ma ngi ti ki kene ma be won kom ma me gwa mati lo wi ruri pitu ton ko be chamane o be dana ma ngi ti kelim ki vol fu money gina konyo wa ma gikene ere yeke wa yubu constitution en mir for ripo ching madir Acholi o mir ko kati wan ma chalo ke kwa Acholi mir wa kati ke master plan pa Acholi mir wa kati ke strategic plan pa Acholi wa ko konya Acholi term medium term ke long mano kwan lo en wen kor me lok me kwan lok me gwa ka ber mudu wa lok me remo chan man ya nan ke wa re o chingwa ka chien ti gikene ke to wa Acholi mo kan ta wa te giti ki luoro ningi ma apa ngi ma kapira rio kama ki luona Acholi be beru peke erwa tike genne ke wari bu chingwa ka chien ki luor en bi ko be ber ke ka Acholi be beru ti an fo ma te man ruot jon do gai ma rio me pajule an fo jo kama awa foyo to twal ngaro mo dok ngaro mo tuyo do ki tumbot ngaro PFC ngaro mo tuyo meeting to en du luora chela rio giner mi mo ti du luora pia tu Kongon na device gina ni piario. be fo tem to ma inori peket wa lokeni mana ruo to gina Nelson achai ruon me pa bo overtiana ma chiel tin ma winyo lok me meu ta winyo lok me met ma da yo mo chunya mata mane jim ma un kate kere ma bile ko kitumbo to ne mi no kon meta la ko tira nyim chuli manyan oduo ke kin ma yan chuli ti uke yan pada bi lok ma pol pen cha na ti maraje ana moru maru pa bo foyo wagamo be foyo Ayo, ana moro won weng mautita ara paluo road ogea John obira me ario me la boy ketgum polok dong lokeo amiro choko chwinywoye ikom gen mawatia chere ye ni bino mawakelu lok enini ki kamadong wa oye yeni pe wa bino me doga ngech wa bino me wora nyim wa bino me Neno ni Acholi uberu mabe pe wati wacho neni one can wa watwe so awatika wacho neni one duju kawakero chingwa kawakero wiwa kachel
chi wa bitwer chwala choli kama wa mir ni acholu chere iye ene yo wego watika yenyu go ukar ni ki yektam mabejo ki ketam mabejo ka chel wetam enini ugore udok gen madire maja wachungo iye mawego luakwa woro chera nyim maber log me ripe tie gina chel mawano yilo malo kape waripe chi yo moya nyim pere dore ka gu gwenyo lo kerbe lwenyo pe goyo mero inero na bolo tale come chamu kene ke da kinge da tiki chero ke beru ping ene don kumbe kama wano o yeni chi won chuinyu mier wan po miete waroj won kere matiri mo lok mapol makwako kita wano bidon kere kare ke kare winongo yo chi walogo chi ana lego ni lok me konti lego ni magit ka penyu pia ni kakanya utwere ye urie chingu kakama be utamni umini wa contacts gitu mera o wajo ni umini wa contacts wonbe on tim makumeno wano bi yenyu yo me penyu dano makid menu kagero mori chingi chigiri yo ento kerebe kumeno amere ni apo wiu ni jemi mawari gi matia ni no miero chake dwe ma bichel ugire dwe ma pa wiari chien ping mayuru runi kar benedire che ka waramo neno gwage ma choke mapire teke me consultations ka yone mo chi urie chimu o were tiring bene ba ki gogi ni were jamu chaktine yo mafom ana mietini agir konka kan aleki jok kamalo yot kongen mukene ni weng bibino binen wacher una ni mafoya Poi total Lady Grace ero ne giwa lega mowe kwa tu mi yopatin la dir war fur poti we ko na dir lo ko lo do magit oh sorry okay What peti onda peti a winye Don kai. ya wati winyo eto gene rora pere ka no tia ke wati ruora pe no mir lo pe okay eno du bene eno du eno wati winyo ne peti a winye duano peti a winye utiga winya winye dong ya be won kom ki lu members me pano duju metar paluo amero ana fu dore me min wakare me lokedu don wana winyo jemi mabejo ma ubini wa ma miero wanen kiwana rieyo ho kaka eminent chok apa ya rio chepirani do anen ni
jemi ma gunu rie ni umier watimi meno jemi ma waneno ni ticheki kome bichake ingejwe ma para rio pian kapea watiego lokum chip no food paya bagine paya watigi twer mo mechako neno jemi ni eni piano mier gi ye la wirudi manyen tim mo kene manyen mo mier gin ento amir tituni jemi ni eni when wabikero chalo regulations requirement mier wanen kirme riamo chan mier wanen kirme riamo tuo wanen kirme konyo kwan palotino wa wanen kirme puonyo lutino wekunge woro pire teradada kidong ma wache family value mier wanen wa puonyo lutino kirme do mabejo enta ngeni burunge bene ni problem ma obedo kede ene bedi kampi wero lutino ma gudon eni pe gudon ki nge me gworo me pajo ci angeni wa bi yele wa gi fonji wa gworo betie bien wana chuli wa woro dano ma petwere mani eni ma neno ni do kole urwenyo ento kita unu dogo ni bene gina wana nge ni miero wa bi keri chikwa chado regulation kirme kelo woro pajo kidong jem mo kere ma kelo bodwa ene ni lokum don lobo neno ene ma pire terada ki woro mon megiwa mier gi wogi yamwan wachon wangeyo kirme woro megiwa chidong gini ene mier wa fuenyo tino ni mego mier gi wogi yella mo mego no wani ene wengo pere eni bene wabi fuenyo tino wa chidong me agi kene mo kene otero pilokum bua gwa kulu gwa ngom watie ayela ba ching chaka chako berutie ni mogo chire chidong udong chiko gwenye ma angeni odo binano kireme yubune wer ngom duok chen pian dano donyo o kabir ma pat odujo mandi ayela tima duong dong ma betwere lokum ngom yapa neba wa mari gitiga donyo mere o tek da madano tigi luoro matira da i area men pa chiri ya dago kuja karbo jongi tiga yelo dano chiri pada ber joma agi South Sudan gitiga yelo achidong ayela rumuwago ma mier wanene wa konyo kirme jogone ki jemo kene me ma pire tek ma yotiro do Millennium Development Goal enuni wana bineno kip gira ngoma tiga time bien ineno ka ineno area mo kene tiga do eno megwa ni jemu miero bin kan petiga bino yor dogi wayo eno miero wana bi jio kuma meneno ni gimani pogo bere marom ma pogo kum kare futia na en me agite do ngai tameri Ribadano pira tek ba pian chalo lokum constitution Rwodi timara pira bia boro dongwa yubu warga belu gen no duju ligwen ikachoke ma be bere ni ba para bichi ba kwa nenu constitution ni kachiel kwedi kimbo ne bena watimo kachiel dong ben ka jopar wot man go kwero bino or no la nyut tieni po kwero duo ga duo ento gina yo go kwero bino ma atamani mana bi temo titigini jemma watiga timone ni pira tek ya chuli duju kidong ma gi kina won komo piro lokum reconciliation meno marufut ki bere mabbe beri kindano metiro lo poco lo ki kindano tero lo ki kindano jowa yela mati kindano na enu ni pira terada da makumbiri kita wa dogo ni Rwodi wengi tigi dano ma megi magineno kirmet tiro pajama igang Rwodi achele idano ma ti area ma megi donc ana tamani a po wun matera dada
Pamer dong log ko budget yan dong members ba mega gulo ye ruot binyu lo ye ruot the guy lo ye ruot giro lo ye dong ana lego merni unen kile me konywa wala pian batigi time frame matie dong cha da dong ana lego ni ka koni udak pajo ajutu bet kweyo ana fo mate. Yeah, for Lady Grace, kong day lego. Còn nó ngoài lego mi tiyak ko program man nying won keyword kiti walen ba makwo wa pui pi ner matin wa pui pi cha man wa pui pi Rwodi wa pien in ruot ine bene kero Rwodi ene dan pa migi ba yini kero mi loywa wa lego ni mi ni giriero mi ni gitam beju wek bu tela kit ma wan wa ngeni i Bible bene ki jam ki choyo ki ker mar kote kwaro bene timme mini gi yot kom yapi gi digore ma papat wek bene gu buok dano gi wek u kel dei kom gi walego ni deo bedi kom Rwodi wani ka chela chel gian bene gumo mak gi i gima gi timo pien gi tika timo jimbi piwa kakoni bene gi chero gi woro kama gi doga ye wek bene gu wor maber walego man Jimmy Wayne pipe pa Wodi Yesu Kristo ruatwa. Amen. Ying won ki word ki tiu maleng. Amen.